Hello everyone, once again welcome back to Friends Talk. Here I am, your host Mr. Jeleng. So today on this video we are going to watch how we celebrate and how we enjoy my special day, that is my birthday. Thank you everyone for your warm wishes. Because of you only I'm happy. Pom nai pacha go de pa de te sab dina chip jina pa de combine te go da hang na go te ro go jaina ala man ka pelo re na pa te ro le sa enjoy sang de le video ja pi bang na chu ja right right pe te skip te da nang ma te enjoy to lang le si le sip na video ja pi bang se ro pe te kar nu te ka ma le. Finally, we have reached our destination, and here is a beautiful ladies and gentlemen are with me. Oh no! I'm not going to entertain you all, okay, today because I will be busy, as today is my special day. So, never mind, I cannot give much time. Till then, I'll try my level best to spend time with you all. So, this is the place where we are going to take a party celebration here. And then I'd like to give special thanks to Mr. Lamzo for this vehicle. He has provided this vehicle. So thank you so much, Mr. Lamzo. They said I'm more beautiful than before, so I'm so happy. I'm so happy then. Center press, swingam. Kilung pui pato. Wow. Say mo. Ang ta nai lei tak tu he. नर्वस तो हुआ नहीं अभी तक तो, लेकिन थोड़ा बट में नर्वस भी हो सकता है. मिस्टर फ्रेश टॉक may not be so fresh today. I might be busy ना, क्या करेगा, ठीक ठीक बोलने से. So we are about to reach our location. Here is our location. Lihat di sini dong lirik. Nggak mana main nggak cipara main dah, dia tu. Kalau ni dia laku dah. Nó cũng là ta của nó cũng lắm độ. Ada Facebook giúp promote bây giờ. Đang kể về người bạn cái vòng sáng đây làm si thế nhỉ. Chỉ là tao tới giờ mà có ngon lành của ta. Bây giờ ba mẹ ăn lên xíu đi đó. This is the fire that we're going to cook from here. And then đi kia bóc mịn Anh tuy là ये क्या है ये सब खाना सही नहीं है भाई, पेट खराब हो जाएगा रे, हम नहीं खाएगा. थट मिस्टर हेलो but similar face cannot be a kilung pui kina na si ko na ya alam kilung pui apun bunong ro alam we, but I'm not going to दिखाएगा. I'm not going to दिखाएगा, okay? Anh nhìn thấy ra rằng nó tên là nó cả please. Oh no! Câu tiếng này. Oh, okay, okay. Ai vậy? Rang ít bây giờ. Inu cái này bây giờ fresh tôi ai rằng bây giờ promote cái đó thì sao? Tại bạn đã gọi luôn rồi promote bây giờ. Là cái này chứ. Mày này break up của lên là phải là mata lão sư. Bạn tới là tên số là bạn tới là. Nàng có am sẽ sang cái boring sang cái tiếng cái là cô. Kang aku ramai kan pi pala ni. Zo market kia, ya main दिखाया है. Semua चीजें का. Okay, who is that one of my friend? Okay, if you're watching this video, do comment in the comment section that I have fulfilled your dream. As you have told me to upload the video of the birthday celebration of mine. So today I will be uploading this video. He always don't want me to be a videographer. What is that? What is the reason left behind? Joking ya, joking deh. Kharap nahi milne ka. Are bhai. Supaya phai deh. Supaya kam. Asma supaya kam khai karega. Kon manu naya gari loi sire ba. Manu kon gari naya loi ba kon party koribar ai sire ba. Tin manu kena combine koribar party kori sire ba. Nani kita kurimu. Nangkam ya. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Mày cái to nhỉ đấy ta đàn đi ra thì vai tay cái nào cũng thôi Boleh pangga mago. Tong ba tong kirung putih memang lain tu. Aja. Kau siang nak kene lukek bang. Tak apa tak. Mana pengen tu? Awak tu kan ngomong kata. Tak apa tak. Kita kan mana tak kan. Ya. Ah, nah. Đây là kai lại. Đi lên nè. Có biết là nó phải kệ. Đây là tân niên của mình. Cái này đi chơi. Em mua phải đó. Ai đó? Ah, operan tu baru ah. Saya lihat biar. Kau belikan di mana? Ada CPS contribution dia betul. Talas. Nắm ta rồi nè. Đây là chúng nó là trong cái phong Mày tao biết không sao? Camera tay mình tôi sẽ lại vào na hay dài cái này tay đây. Camera tay mình sula. Về bán na hay bấm lại. Tạm đóng con nói. Bữa nay tôi sẽ về đây nghe bữa nay về. Bữa nay hàng ngõ bị bắt chỉ có tay cái về tay tay mình sang mà hàng cái này cô này. Di Fokus TV. Hả?